কিহৰ উপলক্ষে আপুনি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়? মানে ধৰক মইতো আগতে বহু বছৰ আগত মাটিটো কিনিছিলোঁ, কিনি পেলাই এই বাগান বাগান চব লগাইছোঁ। কাৰ লগত কিনিছিলে আপুনি মাটিটো? সেইটো হেৰি বেলেগ মানুহে কিনিছিল, মানে তাৰ পৰা মই কিনি লৈছিলোঁ। মানে সেইটো নগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মানুহ আছিল। তাৰপিছত কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো ছিক্সিডুল এৰিয়াত, এই ছিক্সিডুল এৰিয়াত মানে আপোনালোকে তেতিয়াতো আমি সেইবিলাক জানা নাছিলোঁ, সেইকাৰণেহে লৈছিলোঁ আৰু লৈ পেলাই বাগান লগাইছোঁ। এতিয়া আপুনি যে যিটো গুৱাহাটীত যে আপুনি বেচিছে, এই মাটিটো আপুনি আকৌ লগত লৈ ল'বনে? না, তাক পইচা ঘূৰাই দিম, তাতো ভেজাল কি। এতিয়া মোৰ মাটিটো মানে মোক তামোল খাবলৈ মোক মানে দিলে মানে মই ভাল পাওঁ। নগাঁৱত থাকে নে কাৰ্বিআংলঙত থাকে এইটো স্পষ্ট কৰি দিব। মুষ্টিক মানুহ ini dak hamben abirta tengke kap birta lap alai pihin pen yang curi lo dak kebang puthak pen nilihin pen kecuning riji puthak abang ke dak nilitu mahabar nilisi rongsar lo ladak ahabar long ladak king sang susi la solong liabang jordet tu logang distiga sorsi lasi nilitu mahin pen rongara da hoi pen ki la solong lia puthak pe rat along lip si paman pu pusi nang litum hin penta karbi live hamre na birta live hin penta chuning rilo lasi non iphang karbi anglong kiduan karbi anglong karbi ararat kiduan aphan sitami imena habar imena long li cirai kom ki pulute bang king sang suge an susi bang ami ke karason se mantet po lasi karbi anglong arat kiduan karbi tu manta chuning rilo nilin penke imena habar imena long li cirai nang pu pusi chuning rilo lasi non itum duramla long anang li probataru MEC aphan EM aphan ta chuning rilo iphang pen ke bangkeng sang aso aphan ke ie longlia pota pidun delo pusi anang li EM sar aphan sitami chuning rilo nilihin pen am sigang ton Kecingsi ini hamren live lapen birta live han lang akhir lepen bang nasi tong don theka pot ningak long pen along le pan churu lo karno ini ladak long le lam ki ke do jasmet pet ke Karbi khai long le bang ke ke beatum mate Nagaon district asor long le hawar hapat nang cherai pi long le phelang nang cherai pi pu chinisi ni tum ladak asolam ki kapat chunie phan mate ek solution ye phan si ni tum Karbi Anglong rong sar pen nilitum nang sitong dun lasi pini menaan asai pen gicing vai pen solution bang lo je la solong le kachar bo sai long le ke pini pen ke rat afansi arpu pider lo dag bongali agamura dolo Karbi agamura dolo la rong sar bahini afansi nilitum arpu bang pitekang lo alang le tum si moi phrang bang la so along le putha ke insai po la pen rong asar ainusia ve permission ave pen ke nole phrang ke longle phelang kacerai kom bang asodung kacerai kom bang langunang po la pen methang Karbi sistame rong asar permission long le pin pulote pan thap long le lo la pen long le chuyo thap long le pusi pini klar dak pen pachini tekang lo la pen kijutsi Karbi Anglong Autonomous Council of Nili Tunuri Kingtung je dak Dharamla constituency angkangar logedo Bhoksong lapen Hatigor lasonon ningkan kep kre bong kechia aswa phainang bat piglo si non efra ke konani kona mana aso ke bang atum phan ke voter list long jokon peda nangpo lapen longle phelang a documents kipipe da dia phan si nili Karbi Anglong rong saramai Dharamla constituency akong chun bang pen nili ninga klong pen klardak klarchen pen Karbi Anglong Autonomous Council a CM pendang lok la banging kora trok IMC phanata nili chunungri peklang poniglo Kumara bang phusila bang solong le ke jorikla la solong le ke jor bang phu ke Nagaon district munip amenta Vikas Das lapen Binoy Das pu o Vikas Roy lapen Binoy Roy pu samealang li pini radalong kapeklang ke long le phelang jora documents ta ave
ba hala ke khang du na documents ave la pen kar beng long voter list documents long dalang li men ave la pen amonita kar beng long amonita kali to tell is Nagaon district amonit mane bongali amonit Nagaon district sigido chiri kwan si ke jorne ene ke nili ka chinia teng te chiri si ko asika bang bachina lo pini la bang so maya long na tami hen pisi kiri pon no o pini kiri pon bang ke jase met pet ke moe frang ke me thanga long le phelang itum karbia khaidum cherai nang po lapen ka cherai nang po pon chot ke la ka cherai tang ana long le ta me ka chepilong i phansi karbeng long autonomous council long alam pale bensi la so long le phelang puthot karbia khaidum karbia long le pot karbia khaidum ka chilong e je phansi pini ladawa alam bang responsi nilitum lamraita deng pon pen pathir pon iglo